Mito basically kung may carera man ay aktor na Los Angeles, mito hopi excited. Maigi di bay LA kaba, yeah, después di tenan matuma desisyon di buy back, isigi pursue mi carera yanan. Dus yeah, saktong big step pasra awo nos bay actually nos bay biba yanan, no? Mitin man 6 aya ta trahat din mi craft, mitin hopi hindi kina naruba, mito ta hopi fortunate enough pa hindi hopi hindi professional ayudami. Na creative arts Aruba Charles Cruz tambe recently ma si Grease the musical kina Naruba ku Ferdinand Franca, so tanto matra din tanto proyekto nan mahaya tanto knowledge di hende asina bon kinan recently matra un film tambe ku bosolawak soon in the theater with Joel Films tambe tin tanto produksyon ang Departamento de Cultura kung tin tanto aya tatraha asina hopi duro e nossa pone ture trabalho aí para mi stima e arte mi stima actuação, no? Etong arte mais bonita mesmo, eta mi passion e mi tin hopi tempo kuma decidi e comet pa sigui esaki. Dus ja, awo momento chega di toma decisão grande di buy sigui LA pursue wako industry to move in and get involved and start auditioning. Mi trabalhas com associate award riba film production, while mi tatraha ko un manager and un agent pa start auditioning, pa start connecting with people and cresce man yung actor e pa finalmente mi po kung sa traha riba pelikula nan, TV shows, etc. Well, mi deseo sempre ta actor, makung sa fe ora mi tata na high school hayando drama les na Colegio Urbano e ma fall in love with it. Después ma bay to my acting classes e mi takorda eminer abisami if you want to waste my time you can go, if you want gonna take this seriously you stay. And I took the decision to stay, and since then makum sa traha sina hopi and I fell in love with the craft. So yeah, mi tabay sige yanan traha man actor, so izo associate ko mi tabay asya wata riba film production pero ma choose pasa ito ba yudami ko mi acting pasa mi ito trabajando junto ko future producers, future directors, future writers. So mi trahe connections na and yeah, waki ko tapasa pa mi na LA. I've been preparing myself for a long time. E nos tabay comet pa sige pusha yan nos logra nos ambiciona and nos dreams. No, well, nostálgico de mes, o sea, nos está hobby close na Aruba, pero yeah, eu estava comecei assim, me vai rolando, vai estudando, então me saque da duro. E também para algo à parte, não? Acting tá full outra coisa que nós está acostumado. Dus e essa é a sua paixão de chiquito, dus não me tá apoiando, tá esperando que coisa vai boa, não? E nós também com um par de dias para settle in. E ja, aí nalo tem lloramento muito bom. They're already been back. Sim. Pero no, me espera make it, me seguro que make it, pues so. Tem hobby passion pe, dus no, tá vai pe.